Tuan rumah nomor 3 Najib Putra Gedung Banger atau Gedung Rejo, monggo tampil di pagelaran dipun dampingi para terima tamu. Halim Pak Muhibin, pedagang sapi andalan, datanya dari Precet. Hasim Pak Sinta, datanya dari Precet. Satun Sahrul, Precet, monggo tampil di pagelaran. Iya Mas Najib Putra dalemipun saking Gedorajo dipun dampingi Halim Muhibin saking Precet, dipun dampingi Hasim Pak Sinta saking Precet. Satun Sahrul saking Precet. Ya bener ngono, bener wis, bener. Najib sini Najib, ayo. Bener Pak Edi, bener Pak Edi. Gini, Najib sini Najib. Gini. 4 cc. Oh ngono, apa? Wes, Yuni duduk. Sampean tuker sama Pak Edi. Ayo Pak Edi sini. Pak Edi sini, tuan rumahnya Najib.
Pak Nuwun, terima kasih, terima kasih. Tuan rumah yang nomor 3 Mas Najib Putra Dongrejo. Terima kasih para terima tamu, diantaranya Halim Pak Hipin, pedagang sapi andalan, datanya dari Precet. Terima kasih Hasim Pak Sinta, Precet. Satun Sahrul, Precet, beserta Cak Paiti, Tanjung Rejo. Bintang tamu datang mulai tadi siang. Ikut